Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bafowethu, my Muslim brothers and sisters, umhlaba wonke, sithe we are not leaving any stone unturned. We leave no stone unturned. So my brothers and sisters, ama-Muslims mangabe enza izinto ezi-wrong, mina ngizokhuluma, angizonde nawo, bangithandayo. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Qul, batshele o Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah. Uma ngabe laba bantu laba ngempela bethi bona bathanda uAllah, beziqhenya bezigqaja beqinisa ngokuthi bathanda uAllah. Allahu Akbar. Uphawu lokuqala okumele babonise ngalo, fattabi'uni, ukulandela ezimfundiso nezenzo zika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bam imitate, bamlingisele. Uma ngabe nenze njalo, niyobe nizilethele ini uthando lika Allah. Yuhibbukumullah, uAllah uzonithanda. Allahu Akbar. This is the condition. Mawufuna ukuthanda uAllah. Mawufuna ukuthi Allah abize uJibrayil alayhi salatu wassalam, amtshela ukuthi usibanibani wakasibanibani ngiyamthanda oJibrayil nawe mthande. Bese uJibrayil ayakuthanda, bese ayahamba ya announce emazulwini wonke kuzo zonke ingilozi ezisemazulwini ukuthi hey lalelani nonke nineni la emazulwini, usibanibani wakasibanibani ozalwa usibanibani uAllah uyamthanda, nani mthandeni njengoba nami nguJibrayil ngimthanda alayhi salatu wassalam. Bese ziyaqala zonke ingilozi ezulwini ziyakuthanda. Ngani ngoba wenzeni wena ulandela ezinyathelweni zika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Uthi Allah ngeke ngigcine ngokukuthanda, wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahu Akbar. Ngizokuthethelela ngisho namacala akho, ngizokuthethelela ngisho neziphambeko zakho, ngizokuthethelela ngisho nezono zakho. So kahle le aya le ngikhothela labantu laba ababhizi nebhida, abangafuni ukuyeka ibhida, abangafuni ukuyeka emifakela, abangafuni ukuyeka izinto ezintsha la kuIslam. Mhlawumbe ke ngichaze kancane ukuthi ibhida yini. Ibhida yiso sonke isenzo esenziwa ama-Muslims. Yiso sonke isenzo esenziwa ama-Muslims egameni noma bekholwa ukuthi lesenzo lesi abasenzayo uAllah ujabulile ngaso. Uma uRasulullah sallallahu alaihi wasallam etshelwa ngaso ukuthi bayasenza uzojabula ngaso, ngoba lesi senzo lesi sibasondeza kuAllah subhanahu wa ta'ala. Kodwa lesi senzo lesi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam akazange asenze, akazange avumelane naso, akazange akhulume ngaso ukuthi si right ukuthi senziwe. Ngamanye amagama, my brothers and sisters, ngizama ukuthi ayikho lento okuthiwa ibid'atul hasan, ayikho imifakela emisha emihle, ayikho leyo nto leyo. Lo muntu lo okutshele lokho udlale ngawe uyakubhayizisa. Ayikho leyo nto leyo. uRasulullah sallallahu alayhi wasallam ubengeke athi wa kullu bid'atin dalala, yonke imifakela zonke izinto ezinhle ziyakulahlekisha, zikhipha endleleni. Wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, zonke lezi zinto lezo zikusa esihogweni. Bese ayajika futhi yena bese ethi there's a bid'atul hasan. No ways bafowethu, ayikho leyo nto leyo. Ungagijima uye kuphi, ayikho into okuthiwa ibid'atul hasan, ayikho. All bid'a akusesihogweni, my brother, my sister. So beware. Qaphela my Muslim brother, qaphela. Yonke lento leni yenzayo egameni lokuthi ni praise uAllah, as long as Muhammad sallallahu alayhi wasallam namasahaba, Allahu Akbar, Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman, and all the other ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, bengazange baze bayenze, bengazange bayipractice, bengazange bavumelane nayo, musa ukuyenza wena ngoba bona bazange bayenze.
ngamanye amagama wena utshela ukuthi u-understand islam ukudlula u-Allah, u-understand islam ukudlula uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, u-understand islam ukudlula amasahaba, u-understand islam ukudlula amatabi, u-understand islam ukudlula tabi'in. My brother, stay away from bid'ah. Wallahi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wathi abantu abenza ibid'ah baye esihogweni. So ma uyimuslim wenza ibid'ah, wallahi uye esihogweni my brother. Angifuni ukukukhohlisa. We said we leave no stone unturned. May Allah Ta'ala give us all tawfiq and hidayat. Ukuthi siyeke le practice yebid'ah la esiwenza. Wonke amabid'ah esiwenzayo siwayeke. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.